Yo rakhe Christmas lajlut ki pajba riungai Kristan hapo karis Syria. Hadin balasya penherkrat u presiden. Hadin ka jingale hapden ki sipai u Bashar al-Assad. Bat ka kenhun rebels balalam kmat daka hayat taril al-Sham. Kabalane tang syetiyo. Katai ka kenhun rebels kalala ban penherkrat no yo presiden karis Syria. Ketau Bashar al-Assad ubalabat ia kabor sensyar lakumba arpusausnem kenti. Kajing bitar jung ketika kenhun rebels ia Bashar al-Assad kalami hadin kajing bom sensyar hok jumu katkum kahok long briu man briu hapo kari Syria hakabaha usnem arcar khatwe ketika kenhun rebels kalasdang ban yele persya ia kabor Assad Henry kamsyem lala ban kikli haute usnem badai tat nda menta usnem klem dadon ka jingele ka bajur ba Bashar al-Assad harengkat ki sipai chung kilahab ban pendem bat petkratno ialade nakabor sensyar jogi hadin katika kenhun HTS kelayo ban kni ia kabor sensyar nakakti chung Assad kamtam ia kanong ba Damascus menta katika kenhun hapo ka jingelam jongka HTS kalatung yau Abu Muhammad al-Julani ba unong yalam karis Syria hi barok kawe tat hadu bandala ban penbej dak kumwe pat ban sim ya kano karai kabat thmai banjit nong yalam lada don kam hapo jongka te karis Syria kibabun kiriu pajba karis Syria kilaya syat kemenlang bat ketika kenhun ban sensyar thmai ya karis Syria rengkat bat kalama bat thmai bat kilap penpau bayak bamata kilayo ia kalat ban im lanjut hapo lakajong kari omsyu ban syate syakum kum hakpor balas sensyar dau presiden Bashar al-Assad kani ka jingyo long lanjut ke batmai kalapau haki paiba riungai Kristan ki basyong basa hapo jong ketika ri Syria namar layo i bakilayo ia kalat ban mi syalanti sengkin syaki surok de ban penkrum ia ka jingwan kasngi Christmas kum kadak baki Kristan ki jurake lanjut hamman usnem katkum ka jinget Kristan jongi badbun na kiriunget Kristan hapo jong ketika ri Syria kila penpau baya kabamanta kila don ka jingshanya kabaskem haute nong lambat thmai jongi bakinyo ia kalat banim bat syakri lanjut katkum kamon jongki hapo uput usam karis Syria kidak kisien jong ka jingyo le kemen balanjut ki Kristan hapo karis Syria kila pausna bha khamtam hapo kanong ba Damascus hakba balai iya ka jingpu jingping kum kata kadak ka jingrakhe ya ka jingwan long briu u Jesu Kris katkum ka jinget kiriunget Kristan haka perthei hi pro kawe khamtam ban penkre haka sngi Christmas